Tibi for Abua, Pasia, Tibi, Unita. 7 December, Agradaa have a trouble. I'm a John Mahama. What's all members in your Adwenepahene? Me born in flat or so. Tomorrow, Galagua. Me two no church members in Galagua say Agradaa. 7 December, what's all members no? Marco trouble, my John Mahama. Woba Tramano, a similar Tramano. Owusu, you see, 7 penny pa, the nipa and a penny was him. Mammy Agradaa, what take Ghana first no or your comfort, they say, was say, what Jana come no. Aye, and they say, where's of Mamino. They say, Crumpo, then you may be aware there, a bro, I didn't just say so. Agradaa has started a John Mahama attempt with no reason. Adentia or no any Owusu bempah or monta kwadada or mark on social media is so afflicted. Into Owusu bempah Aberdeen NDC dia or no Agradaa no so attend echo MPP. Na campaign na obey no is also combine the campaign no. What na say ama edru last hour and is also be the John Mahama attempt. Agradaa what it you? Ye metie Agradaa no musem bia woka. Ewia ye wosemfo bi ebusa Agradaa. Wo de otan ene ni bre. Dachi we go run you. Tibi for Abua, Pasia, Tibi, Unita. Going to vote for presidential candidates which we have not seen the wife following him. All because of the slim queens. Obana say one year campaign. Emma metina so. Emma fan ko di young girls. Slim queen for. Where's the mina? Odi mi mame wo ye. Where's the winner? O chanya de. Yo. Aban we na mo be. Ebi mo extra ye helicopter no. Obi sa akoko kete. Odi pa bi a obeto ama akoko bi ya nyame tua o ka. Abira ye sha bana se na NDC wo chance. Okay. Aje ada eja bempah de nsa to no so. And the atmosphere no as a sign. Where dear wasumo wa we NDC ni bia share sa video we. Na video we no yen save enfa ento. Ne se da cha asem ente dokoto kwadua ne ade ne agam. Edi ne Adwenepahene aka Enkratam Kinkom. Be ma yen fa ne yere anim enya from what you say. Tap send use promo code Adwenepahene book na benya discount. Announcement enterprise e be opiopi ide amount. Destiny reference still trusts eso aboard down so amount. Data cement pe bi na fa siudan. Owusu adia Mami Agradaa ai wote Ghana all ye nyinai eyotan ene ahoya ene bayi. Mese de eyotan ene ahoya ene bayi. Ade ntra me kasa. Yete wona Agradaa ebeka kire ye Ghana fo nyina se eye sa kra ginom kokko ye na John Mahama invite eye asofo nyina e won kra ho no. Ono Agradaa ne de ye hunu so yesofo enti ya amfre na anyane amana anko. Na Agradaa da sole na ohun se Reverend Owusu bempah Dr. Isaac Papa bi akopie wona ono sabio okose nkom to aso sa John Mahama ene beye mampanyi no sa tam no na akuku damfo no asofo no bebre e ka hye nkom dadawu enya Owusu bempah nko a ena ahye nkom sa John Mahama e beye mampanyi o Owusu bempah no ye MPP ni ena MPP for ene na anye de ending yie to mo ne papa na ending yie no ena no so atena se unu se ba bia kunimdie eba no eso so Odwenepahene bo be de e beta akire Agradaa munu yakum obeka asemi se John Mahama anko Owusu bempah so dem de why ade na Owusu bempah enye extra careful na obianim se John Mahama na de ene ba betena akudwa no so na se Owusu bempah de nsa akoka papa no se John Mahama meta so de Owusu bempah so chi be hye eti wa Agradaa no unim se Mahama na eba because Ghana na wotie no am se wa ankasa no minim de we a osi eye onyo afa because se uyo obi a woni da fon pa se ga as a good citizen pa na Agradaa ade afa so beka ye no o beka se John Mahama na eba o na yakoda sole ya se wuno Owusu bempah e won tokwa monkom tokwa Agradaa hweyie na after 7 December no one way was be hye o Ghana rough because Mahama why are they John Mahama why are they what to be cancel queens mo pa ene mo meka se Mahama e bataza mo pa mo tra Ghana e meka se Mahama wo ye bataza wodi Ghana fo nyina enfo obia ho enko foko enko bew it is all story na mo ka no ene de enfo na se wo meka se Mahama e na akofo slave queen fo Agradaa akofo do na wote so no won se wo be man tin sika enhwe wunti no umu mema
bema ntin sika enfa nhwe wa Agradaa nti umu mema enu ti wose Akufo-Addo na ene wudro so woka bi ma ne ba umia no Akufo-Addo ko twempra se wa bruni no o se wan neka wa ma niska okosisi no na se Mahama ekotwempna na se Mahama we nyansani a we badwema a wotema no ono ene timi hwe oba e ka wo hawo ne sei Agradaa wo hawo ne sei ye ka asma wo se akokọ enketenkete obi bato abama okubiya mu neka nyame no dika tua wo Canada unim de ntia because wo start wa sole no wo de akokọ enketenkete ene start wa sole na ene wo se otim no Agradaa wa sole no wo de akokọ no enketua no e step by step ena de start ye obi a wo nyansani bia nim se ye ngu akokọ ne ema akokọ no wonyini at once o different nkura brem ene wo ba na se wo ukodi eye obi achi akobere ukro anwansecha bere ukro ye memene mayire ti woi sankie di eye sabio amanfo bi manu achi a ka John Mahama kra ne kan kasa ma no Agradaa tenie pa wo ye maame a wo ye batan ene me no kasa se maame panyini ye extra careful na sala this are dangerous no wo de bra be ye na eye NDC for enfo epobi nto omutirim fa ho na eso usu bempah sabadwa ne NDC na se Mahama wini wie na wo uguso adontokwa fun na wo de ese bi etufo awuntie no ekọ usu bempah so a na sa the end of the day no ya da banka ba be gu nsa ehọ na abo say yes no we are not better no kikam ena obi ampema se na panyu obi anome no eye nioma bi a wo ye tuwofo ukọ se uko jai ukunu ba akora akọ wale nti enim se wa wale awie kwa soma to kwa soma jo but o yo ba akọ nyini oba akọ nyini a wo wesi social media o kasa de diatam wo yana ko gina so ndem se ko preach na sanya Ghana na ye o maefo a na ka wo betima a host eye asole se wo go ko preach na wo wi a wo tena ba bia your campaign every before na betu aka say campaign na Agradaa wo utimi sakra nipa o ena wo no wonu wasem entimi se obi adwene wanga sa wo church members na kura no o me kwa koto aba ama John Mahama wa wo church members no Mahama no kwa koto aba ama no nti sa asa hantan ene ahoye bi na be wura mu because asa minim challenger wo no osu bempah ko Agradaa na wo osu bempah na so mpewa wo ha pa ne sei ana ja bempah mesna wo da Agradaa wo da Fernando fa wo sa prepare no twa no ma no why freno na fa sa prepare no twa ma no because the way Agradaa asa de bia no osu bempah akwa say eyi kan the way Mahama MPP from 9th May MPP ni bia ko jina stage John Mahama monta ba no Mahama sa na akoya Agradaa no osu bempah minim ade a wo mumu a da bia no Agradaa pese o try say baby osu bempah be ko bia no kokoso commotion ho na sa kokoso commotion una osu bempah na anyam asem mun dili mo ankasa mo but so the tra ene no be jina ho na me do Mahama uno no 1 uno no 2 uno no 3 o say wo Agradaa wo to no wa ankasa kra no NDC fo ni bia uno monka e ba bonten eye so ma be fala wo me na Adwenepahene kwa betena be ka say mo obi anko attack ma me no munya no na onye de oye because atam no na so me do Mahama to me no na me nim say e Adwenepah bi na e de ne kita wo ba sa Adwenepah na e de ne wo tirim ya to ba na wie but Agradaa one after 7 December we dwane Africana Agradaa wanya ide wo ye na wo na o tue ma na to aba after 7 December no one we abedwane because a nioma na o keke ni nyina no eye nioma sabi amafo chekere ye e to Mahama so anokra bi anim atwamko eye nsam John Mahama e kan asemi se muntenie pa o si obeye leader why sabi o ball adaka a esiwo obia edidi wie e pa nensa ana obia fa ball bia na da fom a no da betum na ko beti se Agradaa wo etimi nya no ebe didi John Mahama tem ebe kan sema kese de tono so na Agradaa be ma na oda wachi no sa be ma no ono woni mpra ensema odi wachi Agradaa ono ni mpra na sa ensema no ono no wo so ono yo bia o pa bra bia bo a ka ono ba fa o ensema no ono mpebere etida bia no ba be didi wo hu ana sa ensema ni onim se da chi bia no obesakofo ba afo na wo because be ma bia peba it's a wonim say esema na tena ho ama woni agede a ane mo ni nyina ye na su anyansa kakra de e wotirim because obi kan
now do to na da bia so be kan obi a ye maame Lodina Mahama woni adwuma oye ye maame esisi hospitals akese ewo chese emiamia bebre a eboa ema ka se mienti a o se adenta na yire eni na chi ekwa campaign na me yire no na ukunu ne me na me nam ha na so nam ha eno po na efe ada o ka se maame Lodina Mahama ono no suban odra dwoboni bo ne tirim te se de bia moye nana wote wa ompe o chese wote asundwema a wompe na wote wanya kukuduro ebetra bonten na wonu so wo no obeka asem amrato Ghana for team Agradaa wo de entokwa wo de na tunide aboa kwasea obi esesa wo de oso nsanda obi esesa o social media so won kwa de oso nsesa oba aboa kwasea na den na meyeseyo eno kwa ka ofie ho na de na eka enti andisi fo nya kama kuma to moyam obi akara kuma to no yam ye ne Agradaa me banta aboa ne kwasea asem ono no de ehwo ye no field to onto de okaso but Samo be cancer na John Mahama na slave for a monka so e bataza he ye beto aba na ma John Mahama obia making mind dada obia de na no esi wo say ye pe change because Owusu wo Agradaa Owusu because wo no say krono na otegana na wo bo no Owusu bempah akoka eye NDC for ho no say NDC ba obedem eno ne ofie kese pa wonim say NDC ba obedem krono na wo bo no sa de na ofa won se de meye na MPP fo se de be ya NDC fo ba na e chewa obenya obi abebeliu Agradaa one abedem for the rest of your life because John Mahama meka wo e na afi we emugamu nti wa wonim na ye victory na ye de eba abonten no wo ba be kanta cross ya wa ngasa wo beto kankeba after 7 December nipa we dwana free Ghana no na Ghana ni hina wo dwana krako we are just ya sisi boda bia nti wo de ma bi fo ne be na sa small boy we ya ono no eti Africa ho a small boy ono eti Africa ho now ana nimma asepatuo ono no etimi eba na ono no be ka kire wo say I change wadwene na wo no be to abama John Mahama I can say baumia Agradaa wanga sakwa na eduru ho a me commando me boy ni fra to so sa Agradaa 7 December obeto abama Mahama me boy ni fra ato so 7 December wo Agradaa obeto abama John Mahama wa so members nya me Adwenepahene me boy ni fra to mo so me Adwenepahene me boy ni fra ato church members so nyina say o ma koto aba ama John Mahama me ni abre na me kasa no me tuma gwalagwa me tu no church members nyina gwalagwa say Agradaa 7 December was all members no mako to aba ma John Mahama wo beto ama no esema beto ama no jesa for no ana muti Ghana ana je Jimisa adepe ba mompe ana digitalization wo sa wo kakora timika digital akora timika woni ma de digital go back to school wo to no uba ana me chese ya metra se o no said obi to na se opena so ndua ya wompe say why yes anu social media so ada bia ni a o pese NDC for me hu metres kama na aka say NDC for omo na akronfo na mana o ka say NDC for no omo na akronfo mo nenam da bi o say wo ja akom aba be yesofo e say wo san sole a na wo san say metonton no me yese mena me ye wei because onum say asole na aba mu no wo nyes ka say do pe no so wo say go back Agradaa extra careful na so asemo ma ya memo bo asem no punum na so we bo asem ne punumu a ya doto edato oza obi anfi obiem enti wono nkrofo na banta aboa kwasea na me panyini a wo ma wo fie da bia beta social media aboa woni twasene wo gina wo asole ndem ho edidi John Mahama tem na John Mahama ba obeba wo obetena so waso nda ne betum me ka no ko bi da kirewo because ane wan na wa start a wo ye no na se ka wo kura no se wo ye obi a wo ye badwema pa se de bia ya wo kan ya uda wo sia masoso no gina kire ho na ka say oh yes no kre eno de wo Agradaa oda ba ba hwu ko achi be mo ne tra so many years kra no de no ye Agradaa ho taking serious obi an taking serious oba one be matia ono no timi jai kokwo se me pa America ba obi a wasa be fa be ma no na wo se mo do ye de ese ma me ka sim da kire wo ya Agradaa kokwo because Agradaa nim say ono want na so le ebegu obi amoa no sa dia ne de obeka bia no obeye nti suanyansa
Se wonim nyansa pa de na ne jiska wa Agradaa ho na fa ye ojapade na enche maame no obeto atwene jiska ho no na bibia ye be fa din to so me ka asem de akyerew 50-50 because Agradaa no ne newa bia wo ye ne anytime no because kana num nsem a wokeka e de to abonte yensa ka bi no Owusu wa asiama e da ese me yaya asole o na dadio na say nyo na be ka so ye small boy after small boy ene say wudi sugar mami munya extra careful Owusu bempah te wonom no wono no oye peacemaker Owusu bempah ye peacemaker na after 7 December no ene be hunu do oye bema e o my Ghana mu muti social media na me kudi we atem ya kira me kudi we atem ya ye campaign wie Owusu pe Mahama asem wa ye campaign wa ne da Owusu pe Mahama asem wa me kan asem bia aye yida oba me do Mahama oboa hwene ska akra bia de bro nam se wanga sa no we kromfo ntino all do mo de yaw nti se MPP4 na abese wachi na akoka we he opa MPP4 no omon fa TV station no anasa o Facebook no anasa omon boost bibia mawo na Ghana no obi antie enkosi aga enkosi ba bia obi amekini man da wie on se wo gina wo sa akokọ nketenkete ena wo abato abama akokọ nketenkete nyankopon entu awka but wo tiwe won se ensema wo kan emfiri wanga sa munti no watimi aka chinye won so to aka chinye nyame na atua awka no John Mahama ena eba kudroni ba ma na eba Agradaa you go run like a kai abusia YouTube channel na Beki TV Adwenepahene TV so the ebo adwuma what asesa pepe Beki media so the ebo adwuma Adwenepahene media so the ebo adwuma you say a three years him what asesa pepe to all platform to move video be am like and am share what as name pushes empa no enya the enko na Agradaa wagu hwani was papa Ghana for disappointed in you to that now na jina wona ye say wa obey say no at the end of the day no ye de abanka bagun sa wona akwa dem choko we sa akobim peace out it's papa me dia bremo pass mun sit down come mama ya mo sit down fun we si hono ma mabubu dan we man you cement papa cement fun na mo di see me dan e ma me na mabubu ni na say me si ni foforo crap me say so baby am chere mo no I Mr. Cement na make an somebody you because man toss a attachment na and the cement be no Ghana ever pa Mr. Munju say attachment because I know any cement me medi ho dance here na one must see that dan so won bu ni na go so one to attachment what dan no see a 5 years we buagu ase ni nyina be say antimati untu da monko jata why so I don't go cement ni bento why okay me da say akwa we me say cement phone pa no ko to see e dan no jata na say ye Owusu e no na wo so Ghana for di mawu se say mo mo boka 2 times so cement papa ben na menya metimi dia e da si dan I dan so mo bubu bi o ha go na make is that man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me say my hye oday me cement o and to come my bu dan gu no ho bi sister that phone man photo cement phone e si dan man phone me cement atom pa che onim bia na say bu man for dan gu me dan no I would now dan na si ano me tell me kind omo yisu cement phone na di si dan na mabubu men ha detachment untie detachment ore Ibrahim Mahama cement na ba na man for pugu so no they said the whole Africa and Ghana nko the whole Africa so what you brochire now down person with cement detachment sister detachment na make for that man to be sraw kwana ko bi to anya mi tumrika anya tumrika na ko okbo edi Adwenepahene obo Adwenepahene TV and Beki TV obonya discount e wo detachment sister tumrika see bra sister anya me that person what come for detachment where the nurse because adepa na ton ho adepa na ton so detachment dey number 1 timpa acho tumrika na ko to bi na kwa ma remfidi na Adwenepahene what you say sai pepe into Ibrahim Mahama cement the sister it's the best